Atlantic Grupa kao ponosan član Hrpsora čestita 25. rođendan i nama je pitanje ne samo stava, nego pitanje poslovne higijene da smo član tako bitne asocijacije. Održivi razvoj nema alternativu i uz solidarnost za mene i za nas u Atlantiku to je najvažniji termin ovog vremena. Ljudi i priroda su dva temeljna resursa svakog društva i jedino pažnja, odgovoran odnos prema ta dva resursa, prema ljudima i prirodi nam mogu garantirati kakvu takvu održivost. Što bi poručio budućim članovima? Budite dio poslovnog savjeta koji se bavi pitanjem održivosti i to na pro-biznis aktivan način. Ovo nije aktivistička udruga koja negativno gleda na efikasnost, na profitabilnost, na poslovanje per se. Upravo suprotno, ovo je forum koji će pomoći vama i vašim kompanijama da budu održiviji, a samim tim radeći na održivosti podižete trajnu vrijednost kompanija koje vodite, njihovu konkurentnost i njihovu ukupnu vrijednost. Još jednom čestitam.